Nay, Yung may buntag. may buntag. Oh, may Ano buntag. sa? Unsa man imong dala? Saging ug durian. Saging durian daw eh. Tagpila man na? Kani tag 20. Kana ta 20. Depende man sa kuan dong nay gagmay tag sis. Nalina na kanay? Wala pa. Karon pa ka nagkuan. Suroy. Oh, padong pa ko sa kuan. Pa daw bakas baryo. Nga pila may halin na nay? Kuan na may hangyoon pod ang durian, hangyoon. Tagpila man durian? Tag 40, Tag 40 ang isa. Ang saging? 20, nay Ah. nay jis. No, dabaktas man ka nay, wa man ka nagsakay. Di man sakyon dong kay. Ha? Ang halin. Ipliti ra pod nako. Mo na nagbaktas man ka. Oo, Basta. nagbaktas ra ko. Taon bro. Unsa may panginabuhi pud nimo nay? Gawas ana. Ahong pares nag-uling o arthritis man nagluko ra to. Oo. O nang ipalit gani nako og tambal og ginamos. Ang halin ana karon. Oo. Sus. Asin og bitsin mo ra ko ana ho. Pero naman ka kay bugas sa inyong balay nay. Nato lagi dong sagulan pa nog sarab biag dinungag kay aron ma sagol-sagol. Para lang makuha no. Oo. Kanya nay. Ano na lang nay. Pila may baligya nimo ana? Tanan. Ipadaw big ako lang palit para di na ka magtug baryo. Sa sinta ra man ni dong. Utsintar na tanan. Oo. Sige ako na lang palit anak nay be. Para di na ka magtug baryo nay. O na kay Sinsilyo nay. Nawa lagi dong, man ko pay halin dong. Awa pa kay halin no. Imo na lang na. Na dako apod ana dong. Ha? Dako apod ana. Sige lang para makapalit kag bugas ug tambal ha. Sa imong pares. Na dako man ni dong. Sige ra dawa tara. Sige pa. Salamat ani dong. May problema na pa o dungagi o. Wala makapalit na ko kuan dong. Ha? Kapalit na kog tambal ug ipikasin. Makapalit na tambal ikasin. Oo. O kana. Kung sudan og bugas pod. O kana ipalit na lang nagbugas og sudan niya pila ra man pikasin ron kani ipalit na nimo og palit nagbugas ipalit na nimo og sudan no. Na. Ha? Dako na ani dong. Sige ra nay. Unya ako ana lang nimo saging. Oh. Sige, be, maapri. Ulit na lang kalargo sa inyo nay ha. Muuli na ko dong kay Oo. palit na lang po kog tambal ug O ayaw bugas. nagagtog baryo. Oo. Kay layo na kay itong baryo. O ako ana na imong durian nay be. Oh. Okay. Yan nay, mauro to nay. Oh, salamat dong. O amping-amping kanunay. Largo na kog uli dong kay magpalit po kog tambal dong ug ipikasin. Sige nay, amping kanunay nay. Ha, Salamat sige dong, ngalan ha. mo nay. Nini, imilita akong kuan dong. Emilita. Oo. Sige nay, mauro to nay ha. Salamat dong ha. May problema nay. Ulit na lang ka Salamat, sa inyo ha kay ulan ra ba o? Lagi dong magapas po kog uli Basi kay. masakit ka simbako. Ha? Oo. Sige nay, adto na mi nay. Salamat dong. Sige. Oh, salamat.